Joycing Doloy Auditorium Hall along Karbi Rong Saramay am hangketek Arni Catalan. KSA BDC tumpen long thomadim along tarpang tek ketar. Hanjang langso Don Sria Klamlong NKB Youth Camp Kipadopon. News time along pen kadoko be phanta kardon pachiriglo mambir tang ton pen arjui tha difu joycing doloi auditorium hall along pini jangmini phai kripli arni Karbi Rong sar amaya tum hangkithek arni katalon panam birta kad news safereng ke pen birta nang pali Adaba porsong lama mai puthorom sing teron adu deng pen lama pangjar ponsi puthot kong chonbang rupen hanse pen chikimo asai deng ponlo la pen difo hitiang kang pi armuka chejeng asai tami padopon rada mai pi ke paman pon along mai puthorom sing teron pensi chari ponlo la so mai long man peng pen Karbi richo ram sing rong hang phapang jang alhui aman pen kese samai pusar than sing kroatum chetong dun la so mai long Karbiang long sik sedul la jakong la pen jutang jubot pang chopenan parta rong sora tumaphan amana peng kipi poneng ji aron to anta klempon Menang cibusi kese samai pu crossang hopen lam the jai pon Karbiak he tu asom tinamo kecuklem keteram juga cipet pon kalau so tengpen si wangbo pen pilihan itu ketulah pilih Karbi alam kapang chonang je puthakta ilituma long si ar pudo lapen Karbi customary law pang tang ponangji laki ilitum pendang lok rong saratum to an along ta ar pudo lo puta ningje pontu Karbi khai jutang jubat lapen along ria farman pang chowek nang puputa ari do klong peningje tum Karbi rong sarame nilitum ta akuason uhuru rang chuchot ke unelo non nilitum ta rat kachari calon ponje phan rachari asong gali nilitum jo jutang jubat kang khur ponje phan antu se nilitum ta Nidro Karbi Rong Sara tumda amana peng long nang pola pen dim long du nang pola nilitum ta Karbi Rong Sara me tumda nilitum ta man do peng do non pe nilitum man peng dong silong le purute Karbi Rong Karbi aru birpo la pen jutang jubat birpo asini nilitum Karbi Rong Sara me singdum ke lahelo jutang jubat hapo te hapo mang la pen atur Karbi Rong Sara tumda nang amana peng long nang pola hai kati hang sipini nilitum nikana se kamai ka chingrum lahelo nilitum ke mang alang likau alang li CM ke chobom alang likam bang ke chiklem nang po nilitum handa rong Karbi Rong Sara tum hasi tamen nilitum amana ping kita bipon pen nang recognize nang pola hello nilitum CM hangi pon jalan tiket Karbi Students Association KSA Bogojan District Committee Headquarter di Fulamding Road atum cipatir piponsi Bogojan Subdivision angkang long thomadi malong tarpang thek made signboard ke tarpona birta ladak non hejong nangli Birta Kipachinidun Atengke, Bogojan Subdivision Angkang, Ari Totot Adim Lake, National Highway 36 Nahorjan, National Highway 39 Lahorijan, Lapen National Highway 39 Garampani entry gate along Henlo. Kidamtang Suri Nerke Truck Sianinkan, Paikunia Chikloni Pai Truck Arni, Nahorjan Pen Lahorijan, Lalong Niadim Tardamlo, Lapen Non Hejong Garampani along Tarponlo. Alang Litum Pen Ketana Tenke, Lalong Tom Adim Metang Karbiang Long, Ahoy Bangka Prek Adim Pen Wanglote, Karbiang Long Lupu, Isinata Tarpang Tek Kachetek Long Avedet. Lasalang litum pen mathadam si welcome to Karbiang Longpu atarpang tek tar si kilangmi along biponlo non pen ke kidam ke bang atumta Karbiang Long lopu chinipo la so sai along ke Japon KSA BDC amaipu Raju Ingleng chunbang Jameson teron dihin rembang de soiteron jutang chunbang chesong kuru rong parliament arya sang hodum pensi klempon lopu si birta ribdun long morning som la kanyam tum along ri madang ri labang so long ri tum stami kachirai kom dunji aphan Nasi niltum masam Soviet pustami niltum labangso da gorom paling nang somlo tapi niltum kel ladar niltum nang som kadi niltum long tom dim si niltum sapotang lo long ni dem bangke NS 39 Lahorjan lapen NS 36 alapus pami niltum sapotang lo nasi pini bangke ladak kisong pacur lo nasi niltum kai fan ori fan pultang niltum asusi niltum kisong membamsi lapen niltum labangso asembor Kupilo nang somlong po madante nang somlong nake yang tu nang kecerap dan situ dun alang itu masabil tu alang tu kiro party lo Sapapani Area Baptist Youth Fellowship Development atumpen kapatir pipon along Hanjong Langso Baptist Church atumpen cerap citu dunsi jang mini pai krihini arni pen krep ho arni an Hanjong Langso Don Surya Klamalong NKB Youth Camp kipadopona birta nangle
Lama thipi ke en pon lake there to prepare your heart pu en pon si jangmini phai kreni arni pen arnam alam chan chimum padu pon arnam kang thirji suwa phan lun kilun pen archu pon lapen jangmini phai kre thom arni riswe jang atum asonason kachipate asaida deng pon pusi NKBA youth amai pu obet killing chunbang Martin timong lapen Galili rong pia tumpen biota pachuni pon non malam sapor pandihna parman biota ming tamodik sina Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Difu, Karbi Anglong. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Dinamo Piputat Birdalang Wangtulo. Dongkamukam Chitung Langso Arong Sakhe Kalitang Silias Terang Arong Achiwaidet Api. Puthot Akorti Kalitang Meteos Terang Support Dakpam Sar Barvel Terang Apan Apuna Chak Atengpen Ronga Sarthe Arpu Kedeng Japan Ingbai Ponsi Jangmini Pai Cricketom Arni Samuel Inghi Mozadar Umahalapen Dongka Sarposor Kari Kambra Korsing Tok Biatumpen Sar Barvel Terang Apan Puhoki Pungponasai Pachunpon. Prekjam arong asar thiatum sitame chitong dunsi rakom kicho amai alira champidun Christian arona tengpen kargom kardi kero karcho kapado pensi pohoki phungasai angdeng pachunpon arnama phan kardom kardia jamek presbyterian amonduli kita pon reverend laimum sanghalau pensi maje phaim phupon anparta bangso sarkipat amai long monduli asar philip timong marcos terang bura teron rongsar khorson terang jengkha rongsar ram inghi samuel teron le reader cni lapen penan kithege dingatum chitong dunsi meset pen sayang deng pachun ponlo card news sapherang ke hundor kro hamden pen nangkilo birta KSA Lamding Road Asahem Barong HSTC Lapen KSA Hinpen Swarlo Tumapan Jammu and Kashmir Uttar Pradesh Lapen Karbi Anglong Longnit Along Kipholam Aputak Perang Kya Mai Kipa Kedam tang jangmini pai pli arni Jammu and Kashmir along inut arlo swapan mondir arlo along amat bagner kepatum kaculang rempen apran karmudet ajok Karbi Anglong HSTC lapen KSA tumpen kapin rempon padu lapen la soputhak prapjin pen CBI inquiry padu nang jipota kejong pon padu an pada not hejong Karbi Anglong longnit along alam ke klang inut class 8 kachari bob arlo swapan kaculang rem aputhak ta sodak pen pin rempon non kachari bom asorkar alam ke beti bachao beti padhao puge pubom sita akama bangke chiklem klepus HSTC amai pu bongbe rong pi pen ningje perangke amai long mongbe rong pi simen rong par laichon ingleng thompson rong pi lapen arya sanghotum chitong du all over India আমি এটা পৰিৱেশ বা এটা এনভাইৰনমেণ্ট এটা দেখি পাইছোঁ কিন্তু এটা বহুত এটা ডেঞ্জাৰাছ এটা ট্ৰেণ্ডৰ ফালে গৈ আছে কাৰণ আমি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কেছে চাওঁ তাত এটা সৰু এটা ছোৱালী আমাৰ 8 বছৰীয়া ছোৱালী আসিফা বুলি তাই এগেইনষ্ট এটা গ্যাং ৰেপৰ এটা ইনচিডেণ্ট হ'ল এটা মন্দিৰৰ ভিতৰত ছোৱালীজনক ড্ৰাগ কৰি পেলাই বাৰে বাৰে 8জন মানুহে গ্যাং ৰেপ কৰিছে গ্যাং ৰেপ কৰাৰ পাছত এটা মাৰ্ডাৰ কৰি পেলাই দিছে আৰু মাৰ্ডাৰ কৰাৰ পাছতো যে একিউজডৰ ছাপৰ্টাৰ কিটাই তাত উঠি আহি পেলাই যে এটা ছোৱালীজনক তাত পুতিবলৈ দিয়া নাই বেলেগ এটা গাঁৱত গৈ পঠাই পেলাই তাত পুতিবলৈ দিছে এইটো এটা মই আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা এইটো বহুত মই এটা ষ্ট্ৰংলি এটা কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু যোনটো বিজেপি চৰকাৰ এটা মেছেজ দিছে শ্লোগান দিছে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও বুলি এইকাৰণে মই আমাৰ বিজেপি চৰকাৰক মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এইটো ৰিথিংক কৰক এইটো যোনটো আপোনালোকে শ্লোগান দিছে কাৰণ আপোনালোকে বেটি বচাওটো আপোনালোকে কৰিবই পৰা নাই এপ্ৰিল ফাৰ্ষ্ট উইকত হৈছে আৰু এইকাৰণে মই ষ্ট্ৰংলি এটা মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যোনকেইটা একিউজ আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰে হওক ইউপিয়ে হওক আমাৰ অসমত হওক আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতে হওক সেইটো এটা ষ্ট্ৰং এটা মই মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যোনকেইটা একিউজ আছে বা তেনেকুৱা ঘটনা যে নহয় এটা ষ্ট্ৰং মেছেজ দিব লাগে আৰু যোনটো জুডিচিয়েল ইনকুৱাৰী বা CBI ইনকুৱাৰী হয় এইটো অতি শীঘ্ৰে এইটো হ'ব লাগে এইকাৰণে মই চবকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ বা আমাৰ বিজেপি চৰকাৰক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেনেকুৱা হ'ব নালাগে এইকাৰণে আপোনালোকে যে এটা CBI ইনকুৱাৰী বা জুডিচিয়েল ইনকুৱাৰী আপোনালোকে বহক বুলি মই HSDC প্ৰেচিডেণ্ট হৈ পেলাই মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ Birta bangkila pas kang ton paniklo domi thagme kurang thu